the only thing is decision se isana lawba tammo hujikti already mature neba decision once aina si je tawge na khalakpa matamda sparkle izu dagi nangna phangningba free career counseling guidance kai kai chatlaga kamain tawgade hana thagiba student masing kya no memoin 30 and above 40 inclusive MBBS hari ai interaction tawge haiba student maming amta palo hangningba poktro chaning ba phar gade haning ba pok toi natro example am pai ge ba student amagi maming ko sumna lanchen ba sarang them hai ba students only physical education subject general line tamak pane ba mafam na kada oi da tongge Amity University da mana 5th semester ka amdagi aingon da contact tawre ba ma'am I say aspirant yam oijai ai abroad da higher studies se tawning adu itarde ai mafam da yonab da kai kai change habde 5th semester tamba manane Sida 4 years complete oiraga mafam duda 1 year gi master oigadra ma'am ai gi graduation je 3 years khatang mafam jida complete oiraga de ai another 2 years oigidra magi doubt to mayam na di hainai India da 4 years oita di master se 1 year oidraga di 2 years haina banatro chumme ko adu foreign da di 3 years ki graduate oiraga su mafam duda master tawu matam da 1 year khatang oiba maximum loina ba category da aduga some technical line gumba da di with internship 2 years oiba adu di matam du ju sebo edro another one aduna 5th semester dagi mana tanarak baduna mana just pass out exam haidok tri phau da I exam tharamaga tholak pasida aina English proficiency test am practice ta holleba mayam loina sizinarangani Duolingo apps loina hapana tro any language tamba yai bako sida free neba aduda aina tamhanleba English test ana select tawro aduga practice tawro 45 minutes duration ni total mark is the 160 if you score more than 120 more enough never different country da nangi apply ta wo matam da eligibility do live so graduation is not only to complete your academic journey it is just the beginning of your professional journey. After your graduation, some will go for pursuing the masters in abroad or masters in India, and somebody will like to research, somebody would like to become an entrepreneur, somebody would like to become a specialist in many respective fields. So I will take a moment to explain about the Sparkle Education and Services. Sparkle Education and Services is an education and career consultancy based at Hyderabad and branch in Manipur. Manipur khatada natana Hyderabad atopa branch mayam ama Sparkle Education lairabaneba. Hanasu warse sarna explain loina bak tawbikre aduda aina point khara dang haijarakeba. Koina abroad larik tamba khatangi da oina khallaga sigi session se oina taw khatba yawu pale bako adubu sigi di abroad laiba opportunity mayam do after Danamanjuri University dagi class graduation oiro any diploma course oiro master oiro tamba loiraba matungda abroad da higher studies lauba natraga any job ama abroad da tawningba oiraga su Sparkle Educational Service na help taweba not only for the studies direct job placement gisu any line dagi pass tawraga any university college dagi lakpa loina piba even for the 10+2 student ama aina abroad da laitam ninge we will think about the financial assistance plan ai budget ti laite ngasai haibada yawbudo ai topper oidragadi yadabra ai kamaina mafam du da chatkani haibado different scheme labor government scheme da 10+2 loiba student amasung any category dagi graduate pu loiraba magi eligibility the minimum 50% ko aduga magi 12 ki English mark se yamna important oiba 10 di consider tawde mark yamba ba pass to tawraga so English ki mark ta 50 yorba overall the nangi division the first division that means 60 aduga graduation da ju CGPA 6 sumaina phangba oiragadi nangna ngasai gi government gi scheme makha da Germany da tamba ya ba courses Ausbildung program haidana leiba aduna Germany da like tamna nangi stipend phangdoine ba stipend je kaya no any line da ni ko
Osbidan program se na khoina dum huzik phone loina paina banina digital world oi banina you can search easily. Everything is in your fingertips. Loi lai banga tane ba. Aduna ai graduation loiraga ai 10+2 loiraga foreign da laik tamba matam da 100% zong guarantee course laibra hargadi 100% guarantee course lay Osbidan program ni 3 years courses oigadam ni magi eligibility ngasai mention tawdu same oire aduga main importance se kaino hai matam da sahi sineba sahi se 18 dagina 28 years phaugi manung da laigadauba haiba laibasina Osbidan program do apply tawba yaiba Germany da thabak tawge haiba matam da academically strong oiraga lairaba student first division yauraba even second division oiraga su mark to kitang 50% mathakta phangba oiraga di hariba 350 courses mayam se Germany da tamba yai aduga main important is German language sine ai se German language se ai kamai tawraga haitraga di German da thabak tawbagi hayeng any language da talakani mainly English dot program Germany da laiba main importance se kaino German language se hairaga di German da thabak tawbo matam da salary starting to 2.5 lakhs in a month ko adui ta di category ai sidagi any category general line da math physics natraga arts stream da ai political science economic geography commerce background dagi lawrokpa mayam do mafam du da tamna bahonaba matam da requirement needs mayam do sparkle ijuna online da language training assistance pire ko aduga documentation hobadagi na mafam dugi yawbo phawbagi destination accommodation assistant 100% job provide tawriba sparkle iju sina kari amu tawrakani laina mafam du da lairik tamikan isana part time job thigadawu nate ko hujiki Osbidan program high city during your studies your stipend will be above 85,000 monthly aduna laibagi chabagi matha saningai oidre ko adugi stipend do karamba bu phangni 3 years courses neba Osbidan program high se 3 years course to till nagi loidriba stipend phange hayeng nangna laik se tambal loire mafam du da 3 years se complete oire adu tardi direct job kanana pigani sparkle ijuna dum pigrane ba 100% guarantee courses ni aduma matha saningai leitre ko aduga higher studies hoina master in abroad ta tawning bo matam da hoina mi sing jida lairik tamba khatang na te ba career pathway gi opportunity achauba platform am piri ne ba ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ youth Indian ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ youth ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ potential ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯩꯕ potential ꯗꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯎꯠꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ platform ꯗꯣ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯂꯩꯇꯦ in the sense knowledge awareness program ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯆꯠꯀꯦꯅ ꯈꯟꯗꯕꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯗꯤ youth ꯀꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯃꯦꯕ as compared to the another country hoi Japan da di kai hai aging population henkale they are hiring more skilled people technically oirasu healthcare da oirasu hospitality higher tawri se kai gino makoi da mi masing wat pagine ba Japan da chumi ko fertility sang ne mi angang masing yam de aduna khoi gi masing yam na leiba Indian people mayam se makoi na high demand oiba Japan da di khoi gi chak kuchu yeng ba da hypet mana banina khoi gi notice people mayam na su Japan da thabak taw ba hai se dreams ne ba aduna Japan da thabak taw ge hai na chat ke khan ba matam da mayam na di chat pa yai tam ba yai mafam du da thabak phangi di khange ba half boil loina ba oiba thijalur kan da knowledge to khar wat para na khanjai aduna mafam du da thabak taw ge hai ba matam da jul language se compulsory oiba aduna abroad ta language leiba country sing da di koina huji graduation tamiba matam sida sigi awareness program se yauro matung da kai recommend no haiba matam sida changiba language any language training gi da koina online da piri ne mafam du da chatlaga tambagi rika oide anywhere da nangna education continuation tauna customize ona timing do na koi gi silak toine student ani laigera ahum oigera you can take the online any language training lawba yae ba ko sigi opportunity se manganing de aduna mafam du da higher studies tamna ngasagi part time job ama phange ba kai gi no part time job part time ja khoina hai se India da di academic da theory da focus to ba yong pung
10 क्लास होरगा पुंग अहुम मरीबो कदाइदा मतम फंगेबा कोइना पार्ट टाइम जॉब तौगेना खलकपा मतमदा पार्ट टाइम जॉब की तौनबगी चटपा मतमदा जु इंडिया ददी कइनो नंबर ऑफ डेज द सैलरी साइबा अदुना कोइना एस स्टूडेंट ओइना अर्निंग पर्पस यामना तानबा होनबा मतमदा आइगी अटेंडेंस द सोइरकपा नत्रगा आइगी प्लेटफॉर्म दो पूरा तमिबा लाइन दुगी चानना फंगदेबा अदुगा इसागी ऑन स्किल अमा डेवलप तौजरगदी एब्रोड ददी नंबर ऑफ आवर्स द पार्ट टाइम जॉब से पीबा करम्बदा स्टूडेंट द हायर स्टडीज तौबा मैक्सिमम द मास्टर गुम्बा तंबा मी सिंगि मतम फंगेबा कमाइना मतम फंगिनो मैम मकोइदि क्लास तौदब्रा क्लास तौवेबको वीक अमदा 2 to 3 days क्लास तौवेबा अदुदा 2 to 3 आवर्स खतनेबा कईगिनो क्लास याम तौदुए मकोइगी दि थ्योरी द याम कन्ना फोकस तौदेबा प्रैक्टिकल द तौरकनेबा रियल वर्क इन्वायरमेंट की नॉलेज अखोना थाइना क्लास 10 12 साइंस की बैकग्राउंड यौरमगदे साइंस की बैकग्राउंड दनी अखोना पार्टिकल नोटबुक लौनरगा सिनाबदो इस नंग कई लोरे आई कोइरे कईमुंदी खंगौदे अंडरस्टैंड तौइको तौबा यावब्रो याविको वाइनरगा सिनगिबा नॉलेज तदे अंगोंदा लेहौदबा अदुगा पेपर ददि आइगी मार्क ति वांगौबा सर्टिफिकेट तदि आई CGPA 9 चटपा 8 चटपा 9.5 चटपा मैम लाएब प्रोसेस तौबदा अद इम्पोर्टेंट दुदी आइना ग्रेजुएशन ददी चुमना फागी तौरगा लाई तमगा मार्क तो खतंगना रिक्वायर ओइरोइबा आइना तम्मीबा सब्जेक्ट दुगी प्रॉपर नॉलेज तो अदुदा तालिबा टैलेंट तो हयेंग आइना थबा अमा चंगबा मतमदा सेल्स तौदुइनेबा टैलेंट से तौरिबा थबक तो नंगी प्रोफेशनल जर्नी नेबा ग्रेजुएशन हाइजे इट इज द स्टार्टिंग ऑफ योर प्रोफेशनल जर्नी नेबा फाउंडेशन ऑफ योर एकेडमी अंडरस्टैंड तौरेको अदु इतारदी आइना मफमदुदा ngसागी मतमदो 2 to 3 hours तो 1 day द क्लास तौरे अदुगा 2 to 3 days खतंग तौरदा द रिमेनिंग डेज अइगोंदा मोर देन 4 days फंगे अदुना इफ आई assist in the part time job अमा तौ मतमदा hours द एग्जांपल द UK गी हायगी UK गी करेंसी से पाउंड्स नेब अदुना खोइना एनी वर्क अम द चंगबा मतम द स्टार्टिंग द 15 pounds को पीरेबा पुंग अमदा अदुतादि आई नोंगमदा पुंग तरुक काइथोगा थबक तौरगदी 15 pounds into 6 क्या तारगे मैथ्स यौबो यावब्रो क्या तारगे 15 into 6 hours क्या तारगे 80 pounds ताबा नत्रो ताब्रो 90 रो 90 निको चेक तौरी निको आइसे सोइबा नतेको नखोइना हाइरकपरा हाइबदो येंगनिंगबा 90 pounds फंगेबा नोंगमदा अदुदे 1 pound से इंडियन INR दा इंडियन करेंसी दा कयागा मानागे हैपेन नॉलेज लेब्रो 120 हाय से INR अदु तारदी नोंगमदा आइगी 20 to 30,000 से तानरो तालेको अदुना 1 month दी 6 lakhs आइदी 1 month लोइन थबक तौरोइबा आइदी क्लास चलीबा अदु तारदी मिनिमम द 2 lakhs एंड अबव हाइजे चुमद्रो चुमेको अदुना खोइ सिदा एनी हायर स्टडीज तंबा मी मना आइगी 2 lakhs तानबो होनबो मतमदा प्लेटफॉर्म लेब्रो लेतेबको अदुगी कानबा प्लेटफॉर्म मयाम दुनी खोइना ग्लोबली चल मतुंगदा कई कानबा फंगे हाइबा मतमदा इसागी स्किल अमा लेजरबा कॉन्फिडेंट हेंकलक्ट्रो थबा अमा तौ मतमदा खोइगी सिदादी कइनो लाइक 24 hour पादोइनी पारेको स्लाई पारिने ना इमा इपाना थबक याहन बनते अदु बौदा मार्क्स सिजु फंगक्ट्रीने कईगिनो हाय मतम आइना से इसाजे खितंग बिजी ओइबम चंगेबा संडे नुमिसे लोइना मथेंगना हगलकनी हगलमनी आइजु पुंग 9 दा हगलेबा डिस्टर्ब तौरकनो हाइना कइनो हाइबदा थबक तो लेइतबनीना अदुना खोइना यूथ ओइबा मतम सिदा पोटेंशियल मयाम फंगबदो आइगी प्लेटफॉर्म दु चूज तौदोइनेबा हौजी एग्जाम सु लेबा सिगी सेशन सु यावबा अमुसु चेनदोबा ओइतारदि नंगनबो होनरक्त्रो अदुना एब्रोड ता लाइक तंबा मतमदा नंगी फाइनेंशियल डिसिप्लिन अमा फजन स्टेबल ओइनी खंगा अनेबा सेकेंड कईनो कॉन्फिडेंस लेवल यामना हेंकलकनीको अदुगदा अर्न तौरिबा पैसा दो नंगी अदुगी वैल्यू इवन सिंगल कोइन अमगी वैल्यू फंगकनेबा अदुना खोइना लाइटमिसे कईगिनो हाइबा मतमदा समना हाइबकांदा आइगी लाइफ से हयेंग सिक्योर्ड ओइना आइना पोकपदगिना सिबबाउसे मिंगोंदा डिपेंड तौदना आइगी अर्निंग पर्पस अमा लाखपदुने डोंट थिंक दे आई गवर्नमेंट की थबक तहौद्रगदी आइसे यूजलेस नि आई सर्टिफिकेट से कानद्रे हाइना खनबिगनोबा कॉर्पोरेट वर्ल्ड चंगनिंग्रो वर्क एक्सपीरियंस है लेनिंग्रो अदुगी अपॉर्चुनिटी से एनी लाइन दा तमक मी लोइनमक की थबक फंगी हाइबनिदा मीगी माइंडसेट इंजीनियरिंग तमक मीना थबक फंगनी आई सिदा हिस्ट्री तमक मीना फंगरोय आई कॉमर्स हाइतारदे आई M.Com
M.Com tamba student mayam ama leiba Excel gi knowledge leitab chume ko commerce background do work tawrak toiba matam da financially theory da hairaga computer gi knowledge da Excel haitaba yaw natra yawe ai yam sok chatleba taba matam da kaino hai matam da computer se necessity amane ba anywhere da nang thabak taw matam da computer gi knowledge aina accountancy ama tam na bo honab da accountant ama oirak na bo hoina ba da computer gi knowledge to leitraga di hayeng nang na tammi ba lai tu da certificate tu da yenga thabak laudo na teba mark tu na eligibility amane ba but the main important is nangi interview da nangi confidence skill IQ test presence of mind si leiba mayam important oidro si oina bo hona bo matam da different student mayam na karamba mafam da chalaga spoken english ta mi spoken hindi mayam tam na dro aina use tawdraga di kaw gi da na ko aduna khoi gi sparkle ju na provide toy bise language record language any language abroad ta chatpada changbam manam do online da piriba adugi opportunity mayam se lauraga nangi isagi future ama shape ama semna bohona ba matam da platform record oi tagi highest demand western country ngasa haido Asian country Central Asian Middle East country khoi gi every student khuni ma khoina direct job se pina bohonai piju pi grade Dubai da thaba aduga Malaysia da thaba Singapore da leiba mayam se da kai hangi ma khoina ihana bada Mem ai thabak ti pami ai fresher ni ai knowledge amta laite haiba mayam am laib nangi any fresher do direct job phangba yaib adu da isagi skill ama develop taw certificate course ama 3 years ki ni khangde 6 years ki ni khane huji Singapore da opportunity laiba any student class 12 loiba graduation loiba master orga su mafam do da certificate course starting from 3 months 6 months 12 months 18 months aduga another nanga tammiba line du gine double aina 6 months tam tardi 6 months paid internship program am lay understand tawre ko mafam du da lai tam matung da nang je thabak se pirak toine adudagi pass out to student nu na thabak apply to matam da globally why so not kadabai khalloi doino chume koina haise aduna sigi opportunity koina sidalla aga na koi ge interaction program piri se classroom da na koina technically class lobadu na teba kai leige mem aigi course si se pami ai na haina jaba subject si ni adu ta di university selection kamain tawni country of interest na ai de si lei aina tammi ba line sida kamain chat ka da ge haiba matam sida important oiri se karino famous oiba country da famous oiba university da tam da ya de haiba leiteba aina khali ba subject tu da aina pamjari ba course tu na familiar oiba country khanjeba mayam na chana ba country da chatta ba ya de haiba leiteba aigi academic career gi opportunity platform du da aina hack step in as an student visa na globally to matam da in terms of luck da nangna tanjari ba tamjari ba knowledge mayam do sales tawraga earn tawba ngameba sidagi manipur khangdi India dagi any graduate amana any line dagi pass taw matam da private sector da work tawna ba hona ba matam da salary da maximum 25000 dagi haweba yan tare ko leibagi charbagi chatpagi khaidokhi matam da 5000 saving ngamdeba if I work more than 10 years work tawrakanda ai saving se zero phangaga halakpa mayamam su yaweba aduna important oi se time je am important oi kaidongai da haloi nakhoi da student loina bakta potential loina thanna yawraba leiraba ngaktani the only thing is decision je isana lawba tam hojiti already mature neba decision once aina si je tawge na khalakpa matam da sparkle izu dagi nangna phangning ba free career counseling guidance kai chatlaga kamain tawgade hana thagi ba student masing kya no moi 30 and above 40 inclusive MBBS hari ai interaction tawge hai ba student maming amta palo hangning ba poktro chaning ba phar gade haning ba poktoi natro example am paige ba student amagi maming ko sumna lanchen ba sarang them hai ba students only physical education subject general line tamak pane ba mafam na kada oi da tawge Amity University da mana 5th semester ka amdagi aingon da contact tawreba mem ai se aspirant yam oijai ai abroad da higher studies se tawning adui tarde ai mafam da yongnab da kai change habde 5th semester tamba manane sidai sida 4 years complete oiraga mafam du da 1 year gi master oigadra mem ai gi graduation je 3 years khatang mafam ji da complete oiraga de ai another 2 years oigidra magi doubt to
mayamnadi hainai India da 4 years oitadi master se 1 year oidragadi 2 years haina banatro chumeko adu foreign da di 3 years ki graduate oiragasu mafam da master tawu matamda 1 year khatang oiba maximum loina ba category da aduga some technical line gumba da di with internship 2 years oiba adudi matam duzu sebo oidro another one aduna 5th semester dagi mana tanarak baduna mana just pass out exam haidok phau da I exam tharamaga tholak pasida aina English proficiency test ama practice ta holleba mayam loina sizinarangani Duolingo apps loina hapana tro any language tamba yai bako sidai sida free neba aduda aina tamhalleba English test ana select tawro aduga practice tawro 45 minutes duration ni total mark is the 160 if you score more than 120 more enough never different country da nangi apply ta wo matam da eligibility do live ai IELTS exam khangi English profile yamna familiar oi ai chatpagi flight ticket laite mafam du da exam ka main thani question by mayam ama thogle ba Manipur haiba state sidagi student mayam se adu ta de I suggest Duolingo phamna anywhere the room mamada laptop ama pusalaga registration fees only 5000 di laini na aigi hayeng abroad ta lai tamba chatna ba honaba matamda you can save 5000 during your studies ngamdro ngamne ba aduga mana exam je thari online da pass tawre exam haidok tri ko aduda khoigi registration process document changba mayam da process haure hauraga mana exam result how hek taw matamda mafam du da lai tamba chatpa da within 1 month ma part time job se phange ba masana ni ko thijari se khoina pibadu gi mathak ta masana um thijai aduda magi salary se more than 2 lakhs in a month earning purpose part time da adudi ngasai gi scholarship amount khara masu phange mafam du da leiraga part time hai se lai tamingai manung khatane ba after your studies nangi salary se in terms of lakh ta more than 3-6 lakhs in a month tan doine ba yan tare ko Manipur da igi 6 lakhs chaba job profile ama private sector da puthorau na leibro 1-2 lakhs ka di yarongadra aduju sahi kya suraga matung da 15 years ka sura matam da aiju work experience 15 years heli ne ba technically engineer oina work tawramba aeronautical engineering gi room makha da hauji su still kan da kaya phangam dau man ge expect tawrau na haibadi ngasai gi potential leibana koida platform ama change tausi haibani da aduma samna sparkle iju gi through da gi any direct job nakoigi sida leiba student khatang na tana friend circle sing ju nurse tambaloi ba mi leidana ko aise direct job ai foreign da thabak tawni knowledge ti mayam ama aidi tare ba aduga 100% knowledge ti leitaba kamai ja ka Japan daga thagatro nupi ma blog ka iraga ai Japan da isi nurse oi matam da amount si phange adu haijana banate ba even my cousin sister working in Japan da she earns 1.5 simple graduate tourism and hospitality management tamaga 1.5 lakhs chaib mayum da tha ani ahungi punjala paisa thadore 2 lakhs adu oining da brane oiningi ko aduna higher studies khatang natabida direct job su any category da tambaloi ba passport ama apply tok salaga paibiro passport ke assistant recovery sparkle juna pirani globally koina laurising the opportunities se peak thana lai bangak tani ko any engineering tambalorakpa mtech loirakpa management dagi achau ba college university dagi pass out ba thabak phangdaba mayam am leiba kaigino hai matamda aina thabak tu changba matamda low salary oiba angonda kana roider sakti yumda phamma leige haina internship ki matung da zero work experience leiba student mayam am leiba ko aduni adu huzik session interaction session ama hauche chidai sida ai makha da kumdarake sumna randomly ko interaction se kamain tauge haiba matamda